Football Titi parzanga som pakuana ngai thavele donta ila Thailand krabi mun hi Liverpool fans tamna munania he khotlanga chengte hian huhawa Liverpool match enten ching leya barate pung khomin Liverpool in match an khelte hi an clear how thinani club dang fans te po ombok ma sela helai muna chengte hi atam ber hi chu Liverpool chantu te an nia tichuan he muna hian Liverpool jersey ha in thuam police ni si thomno hak manga in thup te chuan Newcastle jersey ha hnen atangin damdoi thanem takan mana methamphetamine an ti tablet zanni te meu mai manin almi man hi kumsam thum pathum mi apichat nawo ni in ani hian adam doi zora wanga dana bo chera wangin thi tura achung thu relemo hun rei tak zel tang tura achung thu relemo ama chon theidon ta ani hemituma undercover police ten Newcastle jersey ha damdoi tol rutu an man hi thla an lak puina a police ho hian Liverpool jersey an hathap maya an miman hian Newcastle jersey a thunga he thilthleng hi Carabao Cup final match ha Newcastle in gol ni gol khata Liverpool an hne nu ni rei lote a Thailand thilthleng ania Thailand Liverpool fans te tan chuan damdoi tol ruman rawa Newcastle jersey hange mai chumi ina damdoi atol ruman hi Carabao Cup final boruak zongzong le chumi nena a in hnai zia ngai tua phei chuan anuam zual thei hle ome he thil hi football match le akai hnoi thil lam ani lova ma se club tran to fans lam mertel theina ania wangin football huang chunga football titi huang chunga hian lenga ngai ania kan soi kai ta ani toten hama a khelaya champion no moi choi lowa tluan ta thak tuna Bayern Munich ta na khelmek Bayern apan nuwa po champion no moi la choi ta lo zel ma se season kalmeka ero champion no moi a choi beisei om ta em Harry Kane hian player tha choi moina Ballon d'Or adon thei thu asoi Harry Kane hian ramtan a fe chuana Albania laga gol khungin ti hian ramtan match za pathuma gol samruk pakua a khung ta a Bayern Munich tan match somriat pahnia gol samsari paruka khung to boka tlarma player ani na anga ati tur gol khung lama hi chuan ama tak hi chuan a hna hi a hlen thavia wani tuna hin kumsam thum pakhat mi ni in ti hian asoya Ronaldo le Messi te khan statistica number ro pui tak tak makti lotling khop an nei thina anni khan season khata gol som nga khung lova gol somli an khung tlin tum khachuan season an mang chian ni in ngai sak thin anni ke hian Albania le Latvia laka khan gol ka khunga ma se kha minol puina an be se ani awangin soizui a hlo lem lo tuna hian kumsam ni pangami ni ila tuna ka ti ang tho hi ti ta ila chuan mi tena min soizui dan hi adang lam ngei ka ringani Ballon d'Or chungchanga po hian season masa khan gol somli chuang ka khunga wangin Ballon d'Or don in be seina kanaya ma se Ballon d'Or hi kaladong ngai lo a chan chu team angin champion no moi kan la choi tlat lavani Ballon d'Or semna hian toten hama ka khelai khan tum khat chu somna huang chunga ka oma kha keima a ka thlen thei sang ber ani tari tin Harry Kane hian ama mi mal statistica tangchon Ballon d'Or don phuwa ain ngaya ma se team angin champion no moi an choi thin lo awangin Ballon d'Or dong thei ani lo ti apom thlap bok chu wangin Harry Kane hian season kalmeka Bayern Munich nen champion no moi an choi ani nga chuan Ballon d'Or don in be seina hi anei lian zual dona chu angai dana tanga langchiang takani Harry Kane hian Ballon d'Or adon thei kan be sei puyem le tuna thalaka kan mu hi Manchester City team te an nia champion no moi an choi sang te hi soilangta ila he thalak hi kumsang ni somni pahnia Manchester City ina antarlan ania soizui a hlo pia lama ngai hlut po a hlo hle hemi kumsang ni somni pahni kuma hian Manchester City team hian hlotling hle an senior team ten English Premier League champion no moi an choya under 21 team in Premier League 2 champion no moi an choya under 18 team te under 18 level a Premier League champion an nia under 17 team po Premier League Cup champion an nia under 16 team po Premier League Cup an champion boka hemi kumsan hi somni pani hian Manchester City hi under 16 under 17 under 18 under 21 le senior level ate Premier League champion an ni 5 veka heting ang sul nu clubina anei hi soitur awang le hemi tuma Manchester City ina sul nu ro puitak an nu chia hi an club tan mai ni lo football khovel tan po achuan om tak zeta thil thleng zen lo thleng ani awangin ngai hlut om tak ani bok ome
football a hian team ani emo team khel dan ani emo player malpo ni sela a clear tu clearna azir hian ngai dan te po hi a in per san thei hlea chutiangin player mal statistic atanga han chut wangwanga hanin da san hlei viaute statistic in thlau vak lawa pakhat fak viawa pakhat sel tak chem ang chi te po om thei ani chumi ti fia tu chu Lionel Messi le Ousmane Dembele ate hian an nia Messi hian kumsan he somni pakhat khan Barcelona chua sanin Paris Saint-Germain azoma PSG a season ni huna mang Ousmane Dembele po hian kumsang ni somni pathum khan Barcelona chua sanin PSG azoma PSG a hian a season ni na amang mek ani tichuan Messi hian PSG a season ni tluan amanga Dembele hian season ni tluan lo deuh amang ta meka chumi te chau chu PSG a anhun man reizong indai dan na ani chutiang kara chon Messi hian PSG a khan match somsari panga kheling go somthum pahnia khunga asi somthum panga nein match somsari panga atangin goal contribution somrukle pasari Messi hian aneya goal contribution nei thatakani ma se PSG Messi khachuan fak a hlo ngai meu lova soisel a hlo na sa in beisei phak lo ti deuh reng khani thina tichuan tuna PSG player paimo ni mek Ousmane Dembele hian PSG tan hian match somsari pakua a khelta a goal somthum paru khungin assist som pariat aneya Dembele hian match somsari pakua goal contribution hi somnga pali aneyani chumi omzia chu Messi khan match somsari panga atanga goal contribution somruk pasari anei lain Dembele hian match somsari pakua goal contribution somnga pali aneya Dembele statistic hi aniam ta shet ani ma se ka suitak angkhan Messi hi flop antia chutiang chuni ma sela Dembele hi PSG a hian flop antile tamia lo thung PSG a hian Dembele hi chu alang sar thara team khai tu player poimo tin tuna pheichuan Ballon d'Or hial dong thei tura soirik zinga minglang sar pol ani ta hial Dembele hian Messi a statistic anei chhejok chungin fak a hlo jok tlat mai hi engemaw zong tak chuan amak angreng viau ome ma se thirna kia zirin amak lo thei bokanga Messi chu ama level atanga thlir chuan PSG a khan a che thatok lo ti in soi thei ani mai theya Dembele po hi ama level atanga thlir chuan PSG a hian a che tha e te po ti thei ome chutianga thlir tu tan chuan Messi hi PSG a bese phak lova Dembele hi chu a khel tha a team khai tu dik player poimo le che thatak zetani tina soi theyanga ma se chutianga clear ve lo tu tan chuan PSG a Messi le Dembele te chungchang soidan hi a fair lo thei hle mai theye engpo ni sela PSG Messi le PSG Dembele te anni pahni chungchanga hian enge ingai ve dan le English Premier League club Wolverhampton chon ang player poimo Matthews kun ha shem ato awangin an chhor thei ri don lova ani hi FA Cup a Bournemouth laka an tlom tum khan moilo taka chein red card a choi hiala a che dan kha thunei tulamin chiang zoka an zir chian nuwa Brazil forward kumsamni pangami hi pound singa an choi tira match li khel theilo turin an shembok direct red card a choi awang khan match thum khel theilo turania chuba ka chuan a che dan a moilo ema wangin match khat dang an shembela chuwang chuan match li a khel thei don talavani Matthews kun ha hi January thla khan Ipswich security lamboi puitu laka tharum athwa wangin match ni khel theilo turin shem ani to boka he Brazilian forward hi ain sum theilo ve ta zeu zawa chuwang chuan shempo atok ta zelani tun nai chawa club level football chol rin international match khelin player te an fe chuaka chuta chuan liam te po anom tanual mai chungzinga chuan Barcelona defender poimo Pau Cubarsí po telin ani hian akerek ati hliama wangin Spain national team training camp achua sana Barcelona player poimo hliam hi chiang taka hriat alani lova achol rei angai don nge don lo ti po hi thu chiang aum tari lovani rei tak in khel thei lova ain hliam ani nga chuan Barca tan channa lian tak atlingang Arsenal defender poimo Ricardo Calafiori poin Italy national team training camp achua sana achan chu akhupa hliam ator wangani Ricardo Calafiori hliam hi enchen le turania tuna hian adin hun tak ala chen lawa wangin Arsenal hian engtiang chen nge an tuarang ti hi ala chiang lawa achol rei angai chuan Gunners tan chana lian tak atling theidona tlar hnunglam player du thlan tur titlem tu zinga atelang Liverpool tana fe chuak player hliam anom nual boka
Brazil le Colombia in khel tumin an goalkeeper Alisson Beckeran alua hliam atora wangin a in khel tluan thei lova Ibrahima Konate po France le Croatia in khel tumin a khupa hliam aneya wangin first half chau a khel theya an midfielder poimo Ryan Gravenberch po tisol lama harsatna aneya wangin Netherlands team game atangin a hoa a in nuk dok to bokani Liverpool hian an match khelma baka Merseyside derby an machon dona chu wangin an player poimo tak Alisson Becker Ibrahima Konate le Ryan Gravenberch te hi an chhor thei don nge don lo achiang lova anni pathum hi an chhor thei lawani chuan Everton tan po machon an chak omzual sot thei ome Khovela footballa thunei tu sangber FIFA chuan club level in elna abua sei sangber FIFA Club World Cup khel tura in petling to Mexican Club Leon chu FIFA Club World Cup khel thei lo turin an paya an paina chan chu Club Leon hian FIFA in dan asiam an bo chiat wangani Kumin June ni som palia tangin July ni som pathum thleng hian FIFA Club World Cup hi kalphung thar mangin an khel dona team somthum pani anin elang ama kha chuan team som empo anin el ngai lova an kalphung thara hian an pung ta hluai ani FIFA dana chuan FIFA Club World Cup a nei tu in trom club pahni emo aya tam emo tel thei ani lova club tel tur te chu nei tu san theu nei an ni turani chu wangin nei tu pakhan hnuaya om club pahni emo aya tam emo an tel thei lo tuna hian Mexican Club Leon le Pachuca te hi nei tu thumun nei an nia grupo Pachuca hnuaya om ve ve ni in heng club pahni hi FIFA Club World Cup khel turin anin petling ve ve boxia FIFA hian dan an nei sa mangin in elna khel tura in petling vector zinga mi hi an siam rem atul pha ta ani chu Club Leon zok hian tuarin FIFA Club World Cup khel lo tura ti anita Pachuca zok hian an khel don FIFA thutlung na hi Club Leon lam hian an pom thei lova FIFA Club World Cup min khel tir lawani chuan in fiamna lama court sang bera kan khingle tang tin thu chua an siam Club Leon lam hian an tran chana chuan thaliam ta khan fin fiana le document poimo te FIFA hne kan thelu ta chuta chuan Club Leon hi mania in real ball ani na te economic administrative le sporting lama akal dan mu mal tak tar lanani antia FIFA laka hian thiam chan na kong an zong zui don ni in alang Club Leon a hian player lang sar tak mai James Rodriguez a khel meka FIFA ina tuna arel angin FIFA Club World Cup an khel talawani chuan FIFA Club World Cup a James Rodriguez hi kan mu thei don talawani tun tum thil thang chungchanga hian FIFA thupuang tu chuan dan ang thapa ma an lakna ani thu asoya chubaka chuan Club Leon mun rong no khana tur hi anti fel thuai tur thu antar lang telani nizan le tukina te khan international match ram le ramin elna khel chunzomania chungzinga chuan South America CONMEBOL sangni somni paruk FIFA World Cup qualifying round khel chunzom ni in Ecuadorin an mi khwal Venezuela gol ni gol khatinan neya Ecuador gol ni te hi Ener Valencia khungta ni in Venezuela hian Jondar Cadiz mangin gol khat an khung ver sama Ecuador hian point thum hlau chuakin tebula pahnina anin hlangkai ani South American le World Champion nilai Argentina in Uruguay khelmola sikhat faya chakin point thum an hlau chuak boka golom chun hi minute samruk pariana Thiago Almada khung ani he match a hian additional time minute samko pangana Nicolas Gonzalez Argentina player poimo chu red card manga hno chua ania Uruguay hian golan khung theilo tuarin an mikhwal Argentina laka hian sikhat final plom Argentina hian golan chua lo le ta ka wangin an goalkeeper Emiliano Martinez hian Argentina tan match somnga official match khel to in clean sheet tum samthum paruk te meu aneya Argentina goalkeeper omto zongsonga anram ta na goal veng him thaber te jinga mi animek ti hian CONMEBOL FIFA World Cup qualifying round tebula Argentina in khel som pathuma point somni parian nein Ecuador in khel som pathuma point somni pahni an neya point rukin anin thlau meka pathumna Brazil omin khel som pathuma point somni pakhat an neya Uruguay le Paraguay in point somni ve ve nein Colombia in point som pakua an nei meka Bolivia in point som pathum an nei bokani CONMEBOL lama hian tebula pakhanna tanga parungna te hian FIFA World Cup an khel theidona tebula pasarina in playoff atangin FIFA World Cup khel theidan kong an la nei dona tuna alanda na changchuan Argentina Ecuador Brazil Uruguay Paraguay le Colombia te hian FIFA World Cup an khel theianga Bolivia hian playoff an khel theidona ni ma se playoff big tak hi khel theitur in chu boruak hi asan zualarin oma abak top 16 hi chu
an hnuai mi te tan hian ti buai phak an har sa deuh tawh dawna ti buai thei ero an la ni nizan khan UEFA hnuaia FIFA World Cup qualifying round khelania chuta chuan in khel langsar zual chauh soikai ta ila Polanin an mi khwal Lithuania sikhat final neya golom chhun hi an team captain le gol khung khol team in ngana ni bok Robert Lewandowski khung ni in minute somret pakharna Barca striker hian Poland chakna gol hi a khung ani England point German manager Thomas Tuchel an hnuaia hneina changin Albania semi final neya gol ni te hi minute somni na Arsenal defender thang duang Lewis Kelly khung le minute somsari pasarina Harry Kane khung te an niya England hian semi final Albania hi nema sela Thomas Tuchel hi anaute khel dana alom fam kim lova masaw na tur tam tak an la nei thu in khel zowa asoi he match cha England gol khanna khung tu Lewis Kelly hian record thar siamin England senior team tan debut match cha gol khung theino pangber record a siama kumsom pare le niza somsari paruka upaniin Lewis Kelly hian England tan gol a khunga man of the match ha thlan ani zui bok ani hian tun season hi mang thaleya tun season a hian senior team a hmuna changtama club lama po FA Cup te Carabao Cup te English Premier League te Champions League ka te heng zongsonga hian a debut match tun season a khelin England national team squad a masak bera tonga England senior team tana a gol masabera khung boka England senior team tana man of the match ani masak ber tong bokin Arsenal tan po a gol masaber tun season a hian a khung ani nizana vek hian FIFA World Cup qualifying round Africa lama po khel chhun zomania Australia lama New Zealand in sisari fain Fiji an sob boka hei baka hian friendly match te po khel ani zanin inrini zan le pathini zana te hian in ala sang khel chhun zom le turania chungzinga chuan Africa khomol puya FIFA World Cup qualifying round khel mek te CONCACAF Nations League te India a I-League te USA a Major League Soccer te chungte chu khel chhun zom tur langsar zual te an nia hei baka hian UEFA Nations League Europa Nations League khel mek a mor bok a hnaya quarter final te relegation playoff te second leg an khel don ani UEFA Nations League khel chhun zom tura hian alangsar zual te soikai ta ila UEFA Nations League khel chhun zom tur hi pathiani zana dar sari le chan ve ate dar som le chan ve le chan lai pel dar khat le mini som panga ate an khel chhun zom dona heta hian in khel tur langsar zuala League A relegation playoff a Scotland le Greece anin machon dona first leg ka Scotland hi sikhat faya an chak to wangin mual nei tu tur Scotland hian Greece hi an paltlang mai beisei na sang leya ma se gol khat margin ania wangin Greece tan po beisei ala sang thei viawani relegation playoff danga Ukraine in golthum gol khatin Belgium first leg an ne to ni kha khamitum khan Belgium tan Lukaku chawin gol a khunga second leg Belgium khelmola an khelvele dona Ukraine hi an mi khwal dona Ukraine hian gol ni margin in man shwai sa don Belgium hian League A Nations League a league sangber hi an khel chhun zom tu ani chuan Ukraine hi an le thal ngei atul don ani anni hi dar khalle mini som panga in khel tur zinga an tel hei baka hian Nations League quarter final khel chhun zom tur ania second leg an khel dona dar khalle mini som panga a pathiani zana hian an khel don ani heta hian France in Croatia an mi khwal dona first leg a Croatia hi semi final chak towa ante Budimir le Ivan Perisic ten goal an khung ani kha France tan Mbappe inland Marcela goal a khung lova an mani khelmola Croatian mi khwal huna ero France hian hneina chan ngei tumin Mbappe laka po hian goal beisei na asang zual don ani Spain in Netherlands an mi khwal don boka anni pahni hi first leg a goal ni ve khunga in hnetok an nia wangin Spain a hian chakin beisei na ram pahni te hian an nei lian zui don leya anni baka hian Germany in Italy an mi khwal dona first leg a Germany hi goal ni gol khatin an chak towa Italy tan Germany le thal turin Germany a hian German national team hi an hne ngei atul don Denmark in first leg a sikhat fain Portugal an neya Rasmus Højlund a gol khung an chakpui ani kha second leg Portugal an khel ve thung dona Portugal tan Denmark laka gol khung ngei atula Cristiano Ronaldo le athian te laka gol beisei na asang zual don ani Portugal hian Denmark hian hne zaw lawani chuan UEFA Nations League semi-final an impet kai zawdon lova an tladon ani UEFA Nations League quarter final second leg te hi pathiani zan lai pel dar khalle mini som panga a hian arwalin an khel don ani transfer thuleng kan soimain FIFA World Cup qualifying round chungchang hi soizaw talokila hrechak te po kan om mai thei tunla hian FIFA World Cup qualifying round te khel chhun zom ania
chu wangin mu maldeu hlakin hemi chungchang hi soifia don ta ila tuna FIFA World Cup qualifying round an khel mek hi kumsang ni somni paruka FIFA World Cup khel tur chumia inlan phak tur te zon na ania khomol pui sang sanga qualifier hi nein anin thlifi mek ani heta hian Asia khomol pui khai khom tu AFC hnuaia inziak lu atangin direct in ram pariat antel theidona direct a qualify team pariat zinga tel phak lo zinga ti thaber ram pakhatin playoff kaltlangin in pet kai theidan anei don bok Asia atang hian ram somli parukin FIFA World Cup khel phak tum hian in elna an machona India po kan tel ve kha ma se tuna hian India hian beisei tura nei to lova FIFA World Cup sang hi somni paruk a khel don lo ti achiang to Asia atang hian ram somli paruk zinga ram somni pariat an tla fel towa chungzinga chun India po hi kan tela ram pakhat chawin FIFA World Cup hi la qualify in chu Japan ania ram dang som pasari hi qualify theidin huna anding mek boka kumin November tha hian qualifying round hi an khar don ani Africa khomol pui khai khom tu CAF nuaya inziak lu tatangin direct in ram pakwa antel theidona ram pakhat direct a qualify lo zinga ti thaberin playoff kaltlangin in pet kai theidan anla nei don bok Africa atang hian ram somnga pathumin FIFA World Cup khel phak tum hian qualifying round an khela ram pakhat chau qualify lo tura tla chiang to omin FIFA World Cup khel thei tur qualify anla om lova ram somnga pani qualify theidin huna anding mek Asia ang thawin kumin November tha hian qualifying round hi an khar don ane CONCACAF kan ti mai thin North America Central America Caribbean Association te thlenga tuam vek tu atang hian direct in ram pathum antel theidona ram pahni direct a qualify lo zinga ti thazwal ten playoff kaltangin in pet kai theidan an nei don bok CONCACAF atang hian ram samthum pahni in FIFA World Cup khel phak tum hian in elna an machona ram pahni chau qualify lo tura tla chiang to omin FIFA World Cup khel thei tur qualify an la om lo thunga ram samthum qualify theidin huna anding mek Asia le Africa ang thawin kumin November tha hian qualifying round hi an kharang CONCACAF hian FIFA World Cup a hian playoff lam tel lovin spot thum chau changma sela kumsang nei somni paruk bi ka chuan spot ruk an changdona achan chu in elna thleng tu an ni don wangani chu wangin kan soita qualifying round atanga ram pathum an tel don ba ka in elna thleng tu ram pathum Canada Mexico le United States te tling chiang sa an nia in elna an thlen don wanga tling sa an ni CONCACAF fuam chunga omvek an ni boxia wangin CONCACAF hian direct in ram paruk an thodona playoff kaltlangin ram pahnin bel theidan an nei bok kan ti kha CONCACAF lam hi an ron tam deuh hluai theidon ani OFC kan ti Oceania Football Confederation hian ram som pathum an khai khoma chungzinga chun ram som pakhat chu FIFA hnuaia inziak lut club affiliated association an nia ram pahni ero FIFA hnuaia la inziak lut lo an ni hi chu thliar kar sang hlom khom tu an ti mai theya tunma kha chuan Australia te po kha an tel veya ma se kumsang hi parukhan Australia hian OFC hi chwa sanin Asia anin tat lut ani tuna hian OFC a federation lianber chu New Zealand an nia hriat ve hrimhrima a tha ome ti chuan OFC atang hian direct in ram pakhat an tel theidona qualify lo zinga ram pakhatin playoff kaltlangin in pet kai theidan anei don bok OFC atang hian ram som pakhatin FIFA World Cup khel phak tum hian in elna an machona ram pakua qualify lo tura tla chiang to omin FIFA World Cup khel thei tur qualify an la om lova ram pahni New Caledonia le New Zealand te qualify theidin huna anding meka anni hian March ni somni palia final khelin OFC io tur anti chiang dona anni hian tun March tha hian qualifying round hi an khar don ani CONMEBOL kan ti mai thin South America huam chunga tang hian direct in ram paruk antel theidona ram pakhat direct a qualify lo zinga ti thaberin playoff kaltlangin in pet kai theidan anei don bok CONMEBOL atang hian ram somin FIFA World Cup khel phak tuma in elna an machona beisei nei to lo tlafel to an la om mia lo FIFA World Cup khel tura in pet ling qualify to an la om lo boka ram som in el zong te hian qualify beisei na an la nei veka kumin September tha hian qualifying round hi an khar don ani UEFA Europe tuam tu atang hian direct in ram som paruk antel theidona anni hian playoff spot an nei ve lo thung ram som nga palin qualifying round hi khelin anin ela chung ram som nga pali atang chuan tuma in petling an la om lova
tlato beisei nei to lopo an la om lova ram som nga pali te hian beisei an la nei veka qualifying round hi an tan ve deuh chawani UEFA lam hian nakum March tha FIFA World Cup qualifying round hi amor an bokang ti chuan heng khomol pui khai khom tu sang sang te hi parukan nia an vaya direct quota an nei zat bel khom chu somli pathum ni in elna thleng tu ram pathum nen an vain ram somli parukin direct in FIFA World Cup hian khel thei dona ti chuan ram somli pariat in elna turani awangin spot ni alaruaka chu playoff khel tura in pet kai ram paruk ten anin chu dona playoff khel tura in pet kai ram paruk atang hian ram pahni an tlingang ti chuan an vain ram somli pariatin FIFA World Cup sani somni paruk an khel don ani playoff hi nakum March tha amoran bok dona he rauna hian UEFA lamin team an tho thei lova abak zong AFC CAF CONCACAF le OFC baka CONMEBOL khomol pui khai khom tu panga atang hian in el tu ramte ti chian an ni don Russia hi tuna hian shremzinga latalin FIFA World Cup an khel ve thei don lova Congo po kumin February tha atanga shrem an ni awangin FIFA World Cup khel thei lo turan nia Eritrea ram Africa aram pakhat po hi ai nuk dog boka achan chu an national team player ten ram lazoka an zinin ra tlan angzia zanga hum himna abika enkolna an beisei san lutuk wanga nia an ram hian an player te thil phut hi thunei tu sanga thlen sakchia ngai lovin politics lam thlenga hamtel ani boka wangin an ma ni jok anin nuk dok ta top mayani shem an to awanga FIFA World Cup khel thei lo hi an lo om to thina South Africa po kha sangkha zakwa som saria tanga sangkha zakwa som kwa chunga khel thei lo shem an ni kha hetiang shem kan ti te hi FIFA in a shem kher lo po an omna khomwal pui khai khom tu in a shem te chu FIFA in apom pui te an ni thin engpo ni sela ti khan FIFA World Cup khel thei tur zomna kal mang then khat chu kan hriat bel tura ngai ta ila seideu hlek ma sela soifiana ani hi chuan atoi lei thei lova chunga te po chuan kanin hriat thiam tlan a tha ome kan hlok pui kan beisei ani tuna chuan transfer thuleng lam hoita ila team tokin tar langin Manchester City le Manchester United chuan Crystal Palace atangin England midfielder kum somni pakhan mi Adam Wharton laklu antum mek sintar langin Real Madrid chuan Arsenal in laklu antum Real Sociedad midfielder kum somni paruk mi Martin Zubimendi laklu antum velea Liverpool right back Alexander Arnold le Bournemouth Spanish defender thangduang kum som pakomi Dean Heisen te po Real Madrid hian laklu antum ani Italian chansinbu in tar langin Napoli Nigerian forward kum somni paruk mi Galatasaray lona khelmek Victor Osimhen chu Juventus in laklu nge yan tuma nipui huna senglu dan ko ngai toin tuna tanghian rom manna an siama ma an la tan der to ani Florian Plettenberg in tar langin Manchester United chuan Turkish midfielder thangduang Juventus tana khelmek kumsom pakomi Kenan Yildiz laklu antuma RB Leipzig atangin Dutch playmaker kumsomni pakhan mi Xavi Simons an beisei mek bok Mel in tar langin Arsenal chuan Ethan Nwaneri kumsom pariat mi chu kumnga dai contract zia tharpuyan tuma Chelsea le Manchester City ten an beisei mek hi Gunners hian thlun nge antum hle Spanish chansinbu ten tar langin Barcelona chuan Spanish forward kumsomni pangami Ferran Torres ral antum dona Aston Villa Liverpool Manchester United ten beisein Manchester City player lui hi palmak te somthum manvel tura ngai ani Football Insider in tar langin Tottenham chuan Algerian defender Ain Nouri kumsamni pathumi laklu du masela palmak te som level chena ngai dona Liverpool Arsenal le Manchester United ten anchu puibok Italian chanchin bulian ten tar langin Real Madrid manager lui Zinedine Zidane kumsom nga pani mi chu Juventus enkol tura minglang zinga atela Juventus kai shwai tu Thiago Motta kumsomli pani mi hian beisei aphak lawa wangin Juventus en player lui Real Madrid legend ni bok Zidane lam hi an hoini in alang 90 minutes in tar langin German center back kumsamthum pani mi Antonio Rudiger chuan Real Madrid chhuasan tumna anei lawa Saudi Pro League club Al Nassr in beisei Marcela Rudiger hian Real Madrid a chamzel hi adu ni in alang TBR football in tar langin English club Nottingham Forest chuan kumsamni pangami Wolverhampton forward poimo Matthews Cunha chu pan maktare somruk vela laklu antum ole khati chin kha tun tuma football Titi
kan ngai thlak thei chin chu ni le phot ro se